Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jerebang niljir khamsa. Non birta thepi langponik sinang. Manja pen longit towar krong pi atak long sa hiring tangrak pen humni atrak kachitong. Bangathom tum hiring tangrak pen aring hukisu. Son phok mang alama puthak pen Assam University campus along kacharli bom arisei janga tum pen aring tangrak pen kachisong ni thom ke chok. Kasa Inter Club Men Football Championship ang tung kiti pathupon. Difu Government College District Level Yuwa Utsav Surhine Inkora Plia Parman Kapaman Pon. Dala marathon chen thunang chi pusi dala marathon ke parlopon ang kang ki dugda dara tum thurpak pen ke chonga sai ke deng pon. Non puthot birta ang ton pen langponik sinang. Karbi Long hini district ari soe jang tum pen kang tu yang dengan loka charli chi phan luputang ti aningka chi thenai labangki Assam University Difu campus along vedo bon sami Assam University Difu campus along loka charli boma tum phan ason kaduri ke do jok pen si lai ke duri a jok pen si prapchin pe pa chunji phan pusi Assam University Difu campus along loka charli boma tum pan sami bata nang chi songsi memorandum se bi pipajir ponlo bon se mel hai ki sung kaduri pen pinyanta jok ponune da jok pen si sai jok je pen Assam University Difu campus union body atum pen patirpi ponsi kedam tang phai kununi phai inkoi ani pen Assam University Difu campus adon ri ing hap check pen si kache song sai semi deng ponlo alang litum pen son phok ke mang pen chunche tikila bang ka su kache song se ing ton te pu pen si phai kununi phai ingko ra hini ani ans ni thom ke chok alang litum pen kache song sami ring tang rak pen che song pon bom lang Long live, long live! ADC administration down, down! Down, 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 down! ADC administration down, down! Down, 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 down! No buses! No rest! No buses! No rest! No faculties! No rest! No faculties! No rest! No playground! No rest! No playground! No rest! Assam University Difu campus along lothan bang atum pen aphai ki kom happen a jok pen si ka prek ke sung stamati do piglo lasil lahaya puthak sami prabjin pen pachung serak nang ji pusi Assam University Difu campus union body atum pen spatir pi ponsi kedam tang phai kinuni phai ingkoi ani pen nang te song si pini an mangela bang suka song ni thoman nang chok tanglo lapuan ang te song tet apis tame lahai ki sung aputhak pachun ponji mate ka duri ke de ason ansabi pa jok ponji phant pini ani anta thangnat nang ke chingki lapen abirta velang lasi lahai ki sung ke boy pen pachok bon chetik lapen lahai ka duri ason pachok pon titike abang suka che song ke ington pon pi pusi ka che song bom ari soe jang atum pen sodak pen pachini pon law protest for the Assam University law. Itong 5 demands law, kitching ke itong admission nangji. 24-25 session long itong vacancy seats doan, department doan long, seats fill up nangji. Secondly ke itong university bus nangji. Itong university bus ke dorde itong students tumpan ke, especially those students from kimi ke bang tuman ke bus on thalo bate crowded peak chingkino. Suppose nito kimi bus at demand law, hardly ke hostel. Nitum hostel, nitum boys hostel ke ningkan hini lo ke tang ke antame non anta infrastructure furniture kan lele lang. Tum ke technical problem pulo lahai nampu lo suppose delay olo. Nitum 2 sessions ke miss lo smart home ke dulong le lo. Fourthly ke nitum university playground. Nitum campus ke establishment ke 18 years po antame non anta nitum methang football field ho khela dim ga smart ke. Lastly ke nitum faculty dan itu university long 10 departments long 10 departments long enough faculty dorde enough faculty away especially anthropology long ke nitum ke for each session first year long ke 35 students solo I guess second year long ke nitum around 36 to 37 students solo antame overall 60 students hanlok ke lang ke only one teacher do which is not enough teacher student ratio teng lo putere ke dorde pin lo lage okay lahai joine se nitum students to a future compromise that especially in the campus so opinion nitum third day ladda protest ke dorang ji ala magala polo je latum ahin ben ke nitum ke mang respond manong le tello for whatever we have demanded la so response to ha bi tek del nitum bas humni hang lo ihum nang pilo antame nitum demand atem tu bus nangi la ke nitum ningkan hini apramenta la so pot ke nitum hang lo je
Yung bus nang diyan ke lasuta PVC sar pen VC sar pen ke ekta written assurance long lo je nitum ke university bus ang pipo ni hire po anta be patu mi dik sin nitum la protest cheng hot sin nitum hana promise lo je ekta bus kana pipo so why they have taken so much of time people say latum lo je patu mi nitu CPWD office dam lo CPWD office lo dam eta pike hoda ke nitum namak lang lo je la an amount dispersed lo around 8 crores was dispersed from Silchar to the CPWD company CPWD company tu duty bangala pulo je hostel pen furniture na pinang jeep tum tender long dolo anta me latum la so tangka dorde usi Silchar campus on thanlo administration thanlo ala suppose the extra posa demand lo anta me la so extra posa ki pen ta latum tender la to anglo je infrastructure pen furniture fan ke la so contract en pilo anta me latum furniture dorde de lo so tangka pen ke so nitum kar ju bang ke non la pulo je te nitum ke la so tender ta ke ekta detail project report nang ji kunana sila so tangka dam lang ke people si furniture pala so tangka dorde lo whereas so tangka ke thik ver lo so la bang tum demand lo again onato la support ni tum homom so response bang ke so we are hoping for the best pasur plang masi pangton kong masi nombangi pangram susi pang mandel lo la so jok pen labang so university long ka charlie bam ari soi jang atum pen ke pa thu ning hang atum phan semi ki pa thu khlam ka bedela jok pen si ka frek adimbang si non ba ki pa thu dam speech ke charlie dambang ki isi therak me son si nang mandel lo la si JCB pen masapo rapjin pen la high son amung pachun sarak nang ji pusi labang so university long ka charlie bam ari soi jang atum pen ning duk la pen ning ipung alam thi paklang pon rinti Niket Nimen ke Majesty Hansepi Political Science third semester lahilo la nitum pini ka protest mate nitum pini pen ani thom ka protest nang ko alambang ke lahilo nitum facilities mate faculties ke long le join ni se nitum la anarni pen tame chipa duglo la pen nitum arlo so tum ki face a problem mate majokta face lo la so problem abang ke lahilo nitum bas pen ke dang lok seta me kaprek ka facilities seta mini tung ki sung do athema nitum ladak nanga purhi ke nitum ki thek lapu pen takali a standard takidu ja phan nitum master student answer ke nitum isi lata nitum ki mesena facilities long ji pu nitum neng the se ladak nang dun lo seta me jo piniar ni anta bas anta me mesen pen nitum nang dun long le kai keta ladak di furong ki mi anang le lote ladak pen an ke asit ta kai keta avelo titi an ke lason thak se kaprek atum daki phodopik lapen ke abbas ta ki ban thek a jok nitum ki sung do lapen ke nitum isi hygiene po hormu ta kinang sot mati seta me abbas abang ame ka veta dolo hajata dolo baske halage hi loving alam lo even kijuna lang anda nitum problem do nitum class wang pen sometimes nitum lang chi wanting ni dera huta du seta me la so lang kijun ja pan nitum kaida chong pudam lote made tep ta nitum ing pudam nak titi langa kachi hoseni tum phorong titi la son thak se kijuna lang ke hi loving alam halage hi loving alam lo nitum even agriculture samja lang anda nitum girls common room along ta along tina department along ta nitum ki melong le nitum hadak chong pudam lote ko pilone tumelong ji gakhira sanak nak lang sini tumlong lo athema ladak ke ki claim pami mi joini lo laki lahaya tum administrative atum seta me ladak ki claim atum seta me claim pami mi joini lo nitum gakhira sason se ne tum rite cher samnang ji even urine along ka kidung ja phanada nitum pho la sona lang sai de lo alang abang mimi hala hai pipilo ne facilities dak do olang le tum kinang ji hala ke hi loving alam lo even drinking water anda ni tum proper long le pulote la ke kun na sela tum development phanang iwan pithek po la pe ni tum isi ke pho la ke varsity week lo te ni tum along ki kat nang feel ka chu rin nang la hai ke ni tum pho o alam lo along ha golf college field dam po kasa stadium bang po la son thak sini tum ki kat kar plong varsity week ka hulote nitum laman ma game and sport ka pathu jia ning ki hanga tumke nitumke ehe ki kat pensi por kapidam roi kapidam pachu head last time of varsity week ta nitum la an nitum problem ki face je nitum 1 week angbong pe nitum patangun la ke feel ka via joini ehe ki kat a joini lo nitum la son thak se do piklang nitum nang share pote tanga matsi un development ke aphialam nitum kai keta dakole che hemnang thek long ji kang rama joini chai nong nang kok podak bi nang kok podak kun na che chai nong bi ke bang vedet podi ingram tang o bi chai nong an sai di dang det loke kun na che bi chai nong le nang kok ke det po lalo
isi ne tuma problem ki face ke nang sot ni tum non ki solve nang jil haya problem ke ni tuma hin pen ke Karbi Longri Sport Association atum kapin khatpona teng pensi Lakhain ko resi Borjan MSC Consensi ke parapon Koligao Kathar Bura Pathu Aklamalong kedam tang phaiknu ni phai ner cap arni pent Kasa Inter Club Men Football Championship ke pathu pangcheng ponsi kedam tang phaiknu ni phai inkore si arni ke angtung ti semi pathu ponlo Balipathar Sport Association Club Championship lapen ki Hanjang Langso Sport Association Championship atum angbong masi angtung ti semi pathu ponlo Hanjang Langso Sport Association Club Championship atum ke thek mochora jok ponsi gol pumplian tha ponsi angtung ti semi che phai pondalo Koligao Sport Associations Amaipu Babu Ingti pen ke pehempu pona maya longsi konchun bang joising langni pensi alhitum phan pachini ponlo aluhia man pent Karbino Tamas Council Bogajant Education Board Chairman Sir Delibe Kara Amaipu Dhrom Teront Koligao SB Kiri Ingti lapen ki ka prek prek man peng na chitong dun pensi labangso ang dungiti mesen pen pachun pon Azadi ka Amrit Mahotsavu pachiton dun pensi Ministry of Youth Affairs and Sport Gulf of Assam atum kapin khatpona teng pensi District Level Yuwa Utsav India Surin Incorrectly a Parman Same Prexam Adem Long Same Paman Pon Bomlo Lapuson Taktaksi Ministry of Youth Affairs and Sport Gulf of Assam atum ke patirpi pon along Difu Government College atum ta chirap chitodun pensi Phaiknu ni phai incore hini arni Difu Government College along same labang so jamek paman ponlo labang so jamek along Difu angkang along kedu School college tina tumpen sami cultural dance competitions, essay writing competitions, art competitions along kachpati dun ajay mek sami paman ponlo. Labang so ajay mek along sami alhia man pent. Dipu LA ML bidasing England MEC juni timung pen seng lok ka prek prek man peng tumda chitong dun si. Labang so ajay mek mesen pen pachun pon. Utsav Divas, our cultural Utsav festival. Ate aning kantin dalang Kau ang somato pan, nunggu turmia somato pan, kopi mah ke klaim ke dam lagi. Kedo ke thak ke pulis pen danglo, ada betul asan si. Sarkar tu apa? Sarkar ini ban central government ini ban, ini city ban. Ye puria somato pan, puri pakai ni. Ajar ke puri tu me, photographer tu me, yang se photo tuli tek pakai ni. Yang se art competition, art asam ke kya ki tek, kya asam tak ni. के कान ले थे उता के कान ता थे पका नहीं किलू ले थे बड़ा किलू थे पका नहीं जो लाया आई सब एनकरेजमेंट बिया पानसी नेहरू युवा केंद्र पेन आने कान तीन था रसना मीटिंग आसी लद्दाख मन की थुरमी अरे सुमारे औजांग अडोफान चौड़ो कांग लो चौनुरी तकांग लो लापे के ला बोलो जे नेशन एप एप्लान के दोनों ये फंदा तुम चले ने के दो सब पता लासी itu la 21st June aningan jene koi Prime Minister Narendra Modi kahaban pen whole world under international anta dongkela jugaude ke palon son taxi la Nehru jokando alo langa chetong do nari so jangta ada prang da thoda prang nei exercise kore nei eben kam klemange emethang sincere pena duty kam jaklam nang pose ahal meeting and discipline janang dono. Well, today is really a precious day for all of us, especially for the youth of our college as well as of the district. As you know, today we are going to celebrate a program called Ivo Mahotsav, that is Youth Festival, a sort of Youth Festival under the ambit of Azadi Ka Amrit Mahotsav. You understand? And this is really an important occasion. The government of India has definitely taken Herculean task of encouraging youths from all over the country, and especially in the district level. In every headquarter of every district, one such program is going on. So in our college, today we are celebrating this program, and personally, as head of the institution, I am really happy and I have the privilege and I am thankful to the authority of Karbi Longri, District Magistrate Office as well as Nehru Yuva Kendra for giving us the opportunity of selecting our college. And
You know, today we are undertaking several programs like Science Mela exhibition, Young Artists Camp, then Young Writers Camp, Mobile Photographer, then there are many contests like cultural festival. As you can see, so many students they have gathered here, and already gathering is more than 500 students, and there are some students around, and hopefully today's program will be a memorable one. Thank you very much. Sir, how many institutes have engaged in this event? In this event, in the district level, there are several institutes and they have several representatives, as well as there are some invited artists, and this competition will start within very short while. Karbi Long angkang preksa mahawar long sami paching thur ponsi pusi Karbi Long Tamas Council tumpen bori ponsi Karbi Long angkang preksa mahawar hiti long pasbi tan parlu ponlo lason si dolamara angkang long pen sbi tan parlu ponlo bon sami dolamara tan ke parlu pon angkang along kedu kiduk det ara tumki hematex pen chenglok kaprek amidu ki tuji aphan kisung to koklo lasi ki duk det ara tumpen ke lahai ador ke su text bangi 2.1 e laso jok pensi dolamara ataun bang ke chen thu bek nang si pusi dolamara tan ar lu kedu ki duk det ara tumpen armu che jeng ponsi ka che songa sai sibi deng ponlo labansi labang so sai prapjin same chen vek nang si pusi dolamara town ke parlopon angkang along ki duk de dara tumpen CM Dr. Turam dong hang phan ka chuning ripon ngomangela hello ki duk kela katum chu som chu ia ahormu ke chu jor e ke chu pangreng ahormu ke chu jor la hai long si atex kirung dun si nili thek long cha ani wang ta la so tex abang ke ku we punon e parok yam phong punon thesu punon chek punon la hai ki dam antala alang litum rungdun la si la so abang ke nilihin abang nilining dogrunde la si alang tum jong si taun paching thurji pukewan binong puasonte la ningkan phoke son bak hala gomen hoiben si wan si ilitum aphan ki paching thura awar sai nang pijima pu la si la so awar sai ki thek long le joine si pini dalamura sor dalamura radatum aning ki pung bangela hello je nilitum la so akisung pena joine chipajok thegi mene pusi ilitum dak dalamura public tum thursi pinang an akorte tumke injir tumke dak dolo la si pini ilitum malong thana do la si thana long si DC kupi la pen SP la pen ilitum IM to kupi anda ilitum la dak pen si pajir ponsi alang litum phan pali ji phan chuning ri pon la si pini Karbi Longri Abirta bangki lan pen sikang ton peniglu domi thangmi kardom